golek kates lah. Wah, iki bahan ning pasar kates kaya ngene iki. Dodol ning pasar. Untung gede iso ngawinke anakku lho. Wah, sopo sing duwe iki ya? Woi, ya gedang. Merantap dia bojo, nah iya ya, dipanen mah. Panen pada dia sudah ke buah-buahan haji. Wih, gedang nak, gedang super. Duh, gedang merurang gila yuk. Ini kudu gara ayah badan kudu gara di alam yuk. Merurang. Kang, sing duwe kates? Gedang, Kates. gedang, Kates iki arep tuku kates kok. kates naon kates. Iki kates. Gedang itu mah. Iki kates arep tak tuku ning pasar. Mun geus panen dibawa ke pasar. Iki arep tuku kates piye toh? Layang-layang naon? Kates. Tuh gedang serangan layang-layang naon? Aya maksud naon datang ke dieu? Aku arep rene arep tuku kates. Gedang. Mang Kates gedang. wis gede iki lho. Gedang, iya mang gedang. Kates. Alah, iya mah. Kates sing lonjong rene apa? Baru leuh geledek. Aku golek kates sing lonjong. Oh, goloncongan. Goloncongan lain. Kates. Tak tuku iki, tak tuku. Tuh. Mau naon ieu budak? Oh, kebun kates, kates. Makhluk apa buah apa naon? Iki. Oh, gedang. Kates. Gimana? Iku kates. Gedang lah. Aku arep kates. Percaya tak? Mun ieu gedang. Ora percaya ning kampung kuwi kates iku arep tak gowo ning pasar. Aya urang tanya, ieu kates apa gedang? Apa gedang? Kates. Piye to? Iku kates. Oh, tanya orang tuh. Wis Tanya orang. Piro kates iki? Ngomong naon? Kates. Tuh, gedang. Kates. Gedang. Piye to? Orang gedang kok. Kita motor kah? Jangan naik ke kita lah. Mana orang men? Oh, emang dek ngoken iya ya kompan ke saung. Oh, atuh sok ayo. Apanya? Oh, tapi ai kuliah nama teboga dah. Lain di mana kita? Iya, balanya iya. Kompan. Oh. Iya, pakeun di imah. Oh, udah cai. Yo, tiap. Ya, tila be, ini mah lempang we ka ditu. Orang gedang. Kates. Gedang. Kates. Wah, percayaan. Udah keluarin naon, buktinya dia gedang. Kates. Tuh, jadi mang. Saya tuh, mau dia gedang. Tanya ayo. Naon. Iya, jelema. Iya cina. Kates. Terus itu mah gedang. Tuh, orang gedang. Kates iki. Kates. Coba. Tuh. Itu kates dia mah gedang lu kieu mah. Kates iku mang. Kates. Gedang, lain kates. Aku biar tuku iki jenenge kates. Gedang di mana-mana gini kieu mah gedang. Lain kates. Iki kates. Maksudnya kan dia beli kates apa nak beli gedang? Kates. Atuh berarti salah kebon. Lain ini beli kates melain ka dia. Lah iki jenenge kates aku arep ning pasar arep tak dol iki arep tak borong. Kates mah itu tuh, tongos tuh. Adi tuh neangan deui kates ieu melain kates gedang ieu mah. Gedang. Kates. Salah berarti. Salah. Iya, mah. Kates. Lain yang gedang. Jangan kena lain ieu mah. Kebun gedang lain kebun kates gitu. Ah, nu kieu di layanan. Kali reus. Ya, maha, iya. Capek balik pasar lempang kieu. Aduh. Di Mas Saud, Pasar sebenarnya kompan. masa ditanya ku yang repeh bae. Pasar banyak kompan. Nek mana? Duduk Bali. Ima. Oh,
tahan kompan. Mantas balanya kompan mang di pasar enak balik ke ima ay mamang na kamana. Hah? Eh, mamang na kamana Ay siya ditanya ku yang repeh bae. ay bias nga jawab mang cek kami ge ay mamang na kamana. Ah geus gerak ka ditu. Mang pan uy nanya mamang na kamana ay balik urang besingan paruk ewa mamang ka urang. Ditanya ku yang sarepeh bae. Bias dijawab ay mamang na kamana mang acong. Alah segera balik ka ditu. Ya, balik ka urang mang dongo.